Kedia musesia wa Mutombo TV na nendangu bache mdhini wa kilungu kitu mdanyani wa umundi kilungu cha usili. Nilitoa Faith Mackenzie wa Mutunga na nikule atuendania imwe binya moja nina mwini wituba studio eta wa Jadet kaname kuita wa nyamasito make onde na ndatuelesea indi maundu alatu diwa tuinenia mdanyani wa umundi. Karibu studio sa Mutombo. Na asante Faith. Nindo tutabia masito maku wahuma waku na uondo wika. Nita wa Janet mutua umo wakwa wa usiawa ni bandu beta wa Mwala sub county pa Masaku county lakini ni kala Masaku county pa town bandu beta wa Mua na wala ni kuna ni wa kusila makoani ni andikite famuni yakwa ni partnership beta wa Janet Jackson and Susan Advocates pa Masaku ule head office atuona ofisingisi ilobi Mombasa Makueni na Tala. Okay. Na hiyo Janet nindi mrenyani wa umundi tuidiwa tuinini ya maundu malo kana usili. Kwa mboto vya usili kana lo nichao. Lo ya na usili no. Uosungu nane wa kutete yandu. Alama meda na konifrika. Alama meda maendaniti ya ute na meao. Meao ya ndeno yitu ya Kenya. Kanona ya dunia ndo kwenye ala yitwe eleto na kuteve siando kuikalania chucho kituma kitawa meao kunye nizo anditete yandu dima represent kotini na mono even okumateve sia ila me kwenda kwikonduo utakuwa na kiveka kanela kwena mathina na ndo imabika bando matamina mapata sumo nimakotha ko kakolani kana tumatethesia kutatua na kumonya nzia no sinyo witawa usili kilungu kitu na chati kita usili ngenda ina itwende na kudhi na kusome byandu maitu yulwa maundu ala medwa au matesi nundu ale mekalao maikakosana andu makala makadhiotewa miao hicho twenda kumama ngamanyani wa umumbi kwa hivyo yake eka usili penzi yangi usilimike ni aula kitu isilikale penzi yangi ando matonya kwamba kusisia kudinikia madhinamo mata mambo bikia bandu bako dikotini masile ni ngope hivi na nicho kitu ni kenene kwenda ando maitu maokamba maelewe nikana pendo mena we mwingi matona kusiya muno maundu maika songende na muno kinondo ikoani kanomo ndeto siende ya no janda undu siekala na ketha ndu maela wa maketha mesi undu wa usiya ndeto isu kana kwita na moene ona mara namba ona mundu ungi peke ndi ikwani ikuwa ni tala iye so bika dikotine pe maundu ingi ndo mara na kwika makasi ya kubika chao kotine kuti lazima kindo cho ndikira semba wa kotine na nicho kitu mundu akamba ito amamika na ndu onde ma Africa kanona ko muno okambane neza amesi maundu mo ndo na kaino kanini hata na ndo sembio kotine na hicho kitu muono na imwe koti situ sinoiye kanasia uko na makwani amate maana mundu isemba kotine ndo waka o haraka na mino bika kotine mundu wa impasisu ya dela kindu kile kalo kotine kana kiasi maana sasa isu mundu asembie ambaye tumeambesa atumia loto vena njina nanga maundu maingi pando ba keda no ambio tumeanze isu ingi siona ni sitikelekete ona yuki ni aona yito na ili recognized tanzi imesi omina maundwa na kifiketo tethesia muno kwete mugo na ile na uko na maundu mako kwa tabia kwa tabia msesa witu mwenzi aseva isu yeye kakwamba kuthikotini kwa twete utunengezie mwenye una zengini una ujeleseni mundu wa ile kwamba kwika atana amba kuoseta ndio ikotini ndio metala ina sand faith ni kwate ni mwa kendo keke yuma tukone ADR yake songo lakini kwake kamba kila kitu ni kwate kila chasia yani nze ile ngisi ute kwa kotini ni alternative dispute resolution ADR ni yao kanonze inge ila mwenende na muno mukamba ko mututia akothe muno kumyosa ya umina mathina makemusi yetwa NDR bezu include yao okindu kita direct negotiation kana faith ona tabawe ane kwako ukethiona
wakosana na ofisa umwe ti lazima mokite kana mona mweli no mwitane ona mukayange wa isuita wa direct negotiation mutana mundu ungi kana na boss yaku kana ona lawe ndo buntu uyane wako ti lazima boss yasembe kana muti kotini no mwitana pala bandika makosa mukamanda ona ithane kumubutana ukethia boss yaku obuto mwesene uzethia muti na mukuzanitie muno kumbe na nzezu na mando inge mosetheki isu ni kindu kita one direct negotiation kila ndo meka ate lakini ando wewe pati kapa ando kwa kweli no twatata no twana kitu inapika pala twenda wala mwita mundu nge yula wita wa mediation na yo muno indieta mundu akatatu wa mutethesi na chucho muno ngwenda kunene yo mundi na kelekene sa muno ko kitu kana ninze mweke yotethesi muno yira mediation na la meso na yulu katika meo yito ani onakuwa kambani pe ando alama trainee to mediators na ando alama trainee twe na makane even certificate na meo ti lazima me lawyers mediators me experts onakuwa katika media awethe be mediators na ando mena utoika matona kutethesia ando utona mwita akamana ukamwia yenye ni napato kana akona be na thinosu na eta wa third party mundu akatatu akamwithukia akamutethesia over a period of time na mukupika mukeso kat to solution kana mukeso tani cia koso kana solution is dispute isu ikekata ikamineka na mukakwate an agreement yeta wa kutetheania mutu isu ita wa mediation ni kabako ni muno ya kotini mundu akatatu etha na utuika munene muno wa umonia ndo ni wonsa information yonde na kama na kulo no sisi siendo ona matangwa lamwe na mutwa sino ikwani ta example twase no ya kitheka mundu ucio atona mutethesia akasisio matangu anondo ni expert muno ketha yu ni show ya ina legal issues isu mwosa bindieta we na chao wona legal wisi uboa kemwe yao ukethia no usisi matangu makwa kwa device na muno twenda utabya ndo ingi ona mutana so mbothiko yukotini ukambothi ukasik that device mundu uzu eamba kusizekela kindu chonde na ikunenga opinion niketha withie withi na mbe ketha no kwenda lakini we mutabie tondu no mwese koti sito ndo matukunis siekuwe binda yinge na ngalama mbingi na kwa unenze emwe iketotethe andu aingi muno ona eka before na athi kotini ona makwa ni me kotini andu emaile kuosa even andu asumeta wa mediators makama analyze na makamatethesia ndo choki tumuona saingi ona courts ona yuke kotini pepe andu meta wa court annexed metha me anyubeni court na na mukasiza katika website muka kono simu itu na sema tukone no mona ala meta wa mediators me ku Kenya na kila ni manete ni kana ku company kwito andu aingi maina chosa kwa uitonesa na nikindu ngwenda kuthuthia andu aingi muno mamatumie kwina andu aingi muno tondu abati lazima etha me lawyers ala mediators pe wangi me katika miako mesi upoa miako na asu mediators ma miakone ni experts no mama ne no without wa miakone pe angi to na ethia no katika twas for example na katika media houses ukethia mundu usi ni expert ni wisundu media houses operate ana kichao na ethia mundu usi no amutethesie na nukethia ni open even on angima chuma mepo ma pastors ma trained you see and they must be trained to be a mediator na even me na mapaloa na ika ningwenda mumane or even moyosa ndasuma mama thangu makama na kweli mundu ni trained ena mapaloa ena tuika we na ena experience atethesia andu me na makona solutions kuni ngwenda wandu na omuikaigwe no kila mundu wonde ukasemba aye pia ndo alame na balwa sunondo kwena recognized institutions ondo mundu usoma ata mwalimu ukethia na kebe ulawite to mediator na akokethia na mabalwa na no so nimeonewa ma certificate na meno tuika weyi ulumuno na iwo ni siuta na mbomanika na nyepio ni sikana kindu chu nikio tutethesia muno katika osili no osiliwo na usio wa kindu kaija andu atwa tethewa kwa to tuo so wa mediation ni judgment dadi thayo kindu chenyu mwetwiye mindie tathetha itwa ekwani amutetheasia mukwati mwene mukwatianie mukana your own solutions mwimanthie kila mwe kike sio kwenyu ona saingi andu metetheka na nisho ya kweba na mbesa ukethia ni mwe even ni mwatethia ni mundu uyu mwaka sindo na ngakwiwe binda no ithia chuki ni mwakwatiania nundu nutwe wenyu njuki thakela ici muno mundu kuhona kindu wese obese chaku kikapa muno be wakela watu iwa ni court nundu court kita usise mwao na yiku punish na nuna lakini kecha mediation
muka discuss ukaelezio mukaeleana mukapika ba kana mwa yona kweli tundu inona nundu mwina mundu expert no da sai ngine misunderstand akakuonia nzia omuka wi mukasizia tukathiuni wose na tukathiu lakini faith ni endo tabyando maito tima kwani onthe kana maundu onthe malikaka peo parameters la twatija pe kindu wete we mundu kona keti chao kili kaka mediation tamakwani ma criminal manene meno criminal ni tase tauani bandu bena defilement ya siana isu tuimindite ya mwikola nweju ndienda baito maikola mona iwe kana buku musika thika kwatwa ni muthi mona usuwa mutungianisia kiuke thetikanetwe kiuti cha mediation ani toko mediation isindu pesi ndula peila sietekelekete mubaka peo mubaka tisi ndo sionthe ilika kwa mediation ndio kulia nundu andu makele kuambia usina Yesu ukele andu methengia ndio sindu itathi na isile yani tepe sindu italika katika mindi pale mwana mubuche na wenda tunena na wenda tunania ye ajukithetikilite anyuma na mindi ata yuese ndo ilango kuya wina mundu trained usino mana akendi kwata kiaje ona echa kotini kiona echa chucha mi nikanote the society report ya polisi imetoka kwa investigation na kiukithetikilite no lazima kila kitu umethekea within yao nejo kuya pandu batu enda muno andu matume mawakili andu mawakili meso bathukania keni ja ilothi na keke ya ilothi na even ike ilo bathukania even muthiba na o andika no mwandikana tondu beila sindu mawakili yonthe metha trained metha mezi umeuga no while agreement dalele bwa no ni kana yetikindeke ndu kimwe yao ni yuki usili beila siendeka katika kamwe bwana kwao kekira alternative chucha mediation ne utuika we na maukile maingi muno na maende no tethe cia mbaitu na muno kukitwa kambane na kuwa inge tamasa kuna ndu ingi muno trained na imeno utuika wa na keni ja ilolika na keke ja ilolika lakini yuma tukuni we say almost 80% makwanya na mu kambane no mesere through mediation na ndu mathenda no ketethe yani keno ithe twatethe cia kamba witu muno we say that you semba kotino kila muthenya ngatu nenge koti kuna maundu ala mena mona maikile ndio muwe makwani manyikala miaka mingi lakini ndo amishe no kira ambo kile maundu maingi we the asendo mingi zo kotini akele sileta si kotini no kuona na makanena na kiuma kamina kila kitecha kicha kunena nya peso njeimbe na nukulia itina wa kwitha edando nelimo kama makosania twazo kukosania na manena na maemwa meta mediator ula watu tabia mundu wa katatu aemelwa ni maile kosongika na maile ikotini kana baile ikalata ni maemelwa nundu wa ipinda wese no peo ipinda ida ipo nundu wa makwani na saingine da we na mundu no ndo kutha ukiakili atese nundu imese kimwe aone be time limitation you of course kecha mediation be that and ingela trained experts ni twisi tukamana na ninya mwira tukindu kitekethelu ninailo nenga ngatete cia andu amakasonga nambe na muna muno kusonga nambe ni makiye yukuthi chao chukita wako thi kotini nundu chothi itawa alternative ndu thatwa atwe watata palo ikiata then muithi kotini na kila kingi kethetha akiso yusi ndula tuna ya ibinda yetu tunda atwe ya ibinda mediation ndo tumeathi tawa za confidential sindula tukona ndio mediation kwenda ngema ikokea sindula tuwe ndio mediation ndakwetekelete siumela kwa kotini siumala sida wakati wenyu akika umbila no chao no challenge ukase ketu ikwenda kiyekata kinto umbile bindayi lakini chuni issue ando ingi matelo makamana ni wao weta keke lakini ungo kwa yuwe na expert pema palwa loto saineanea ndo confidentiality agreement na tu very clear kana na watu iko kathi kotini kendo katomea na iwo kikoti sia thino na sio koti sio ndesi koti sio sio kana train na sisi kendo kicha mediation manchi tu na judges na imo meetekele imo me kwa ni karenji kendo ke ni me da mesi sindu icio no keso twa uka ayuka asia ila twa ikuwa isi na isi aye kana iwo to me simu record lakini wena ise wena expert mwitha mwisi kula mukomania mupetanga simu cio nthe na muitapania na muyi set your rules muyasa withe igwa pimura na mbia no yasi yaelewa Nende museise witu wa Mutongo TV witu ambako osothumu wanda kanini na tuka koselela bu twamina kuvika na wakili witu muthenyani wa umuthi ulani Janet nyeni twa Faith Mackenzie ndio cio kibetie